Anu, pada kami nana dibalik. Balik teh. Pada kami. Balik teh. Ana pada kami. Pada tirobamo inan tu bisa natanalai makoko tamelayo belana ditandai kumua membela-bela tu lawan taula jomai matang kaki. Baik pada motor dolo tuku bisa ku parampok terus semangat. Nasi koko lengan nasi bangga, ini kubite. Ada lagi, gini satu lagi. Oh, mahal itu. Kau taruh di kebok. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kami dari Paroki Makale, kami dari Rukun Pantan Utara, Santa Cecilia Pantan Utara, mewakili Paroki Makale untuk menyerahkan pelayanan kepada saudara kami yang berada di Paroki Kristus Imam Agung Sangala yang diwakili oleh Stasi Durian. Kami akan pelayanan selanjutnya sampai pada pelayanan tiap malam untuk doa sampai pemberian misa requiem untuk almarhum saudara kami Abednego Patoding. Untuk itu kami undang kepada Ketua Stasi Durian untuk menerima pelayanan ini. Salianan jomai tekatuan sunga kikua kurre sumanga yang mai Paroki Makale tu userakan ite pelayanan sitaruna yona umpas sambayangan ni tu bombom mendetanan de anak siunu Abednego na kami may Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala, kami yo may Dewan Stasiran Tudurian unwakili tarima itu pelayanan sitaruna sitetena la pasambayangan ni sitaruna te bombo mendiatan te anak siunu Abednego. Kikwa kitole pakikwa salayanan jo may mot kamatian kikwa kurre semangat. Terima kasih
atas pelayanan untuk saudara kami Obednego atau Bapak Cakra selanjutnya. Terima kasih. Pelayanan sa iya teme kita tolino ng susi mga to umbom batondo kaya tupupunen kita pokadalig te kita toraya sa paabongier kita tanita mali maabongi Kurang semangat tuh atu nabena pembawa acara laun nakilay batu laun bendanan ni te keluarga indete laun parampo sang buku dua buku kada isi penangki kami to maarapu indete tongkonan ampan. Sebenarnya tak apa aku tuh bisa lah bendan ke mentiro-tiro na apa ko dempatu nenekku, dempatu mbekku, indokku, kakangku. Apa ko kuri semangat belana pasanannya teh na sorong laku aku. Dengan ta lako te dao silu ki tuh sebenarnya tang nama saya pepinangki jomai indo ambek na kami siunuk na la bilam mai keluarga indete kikwa ya tu penangki tang rela pa sebenarnya kau tu kami indo ambek na siunuk na makalima na keluarga Jona te almarhum. Nah mungkin laku pokada sini matumbai tulalanna selama lama male di Dakaran katuan te dau sinuki. Bantu anak mi, bantu apomi. Kira-kira sambulan kurang lebih sambulan lenduna ya te dau almarhum mak telepon jomai Jakarta, mak telepon lah ko nenena mua nena kuah, lasu ya nak mati belana, madodong-dodong batu, malasa-lasa nak. Na telepon mo na kuah, lasu le tuga kamu jomang kasa, lasu le jomai, apa makula-kulai, kuam pikir ini keluarga Jawa, tuan imur kajolu, najemput di Jawa Bandara. Kutelepon itu aringku jolo mangkasa aku gua tamu ipin itu bandara belana madodong-dodong kalena. Jadi rampo jolo mangkasa na tamu imi aringku jo. Na antari langsung roko perwakilan bus jomai mangkasa. Saya jong pantan jong banwana dona anakna mak telepon mi jong banu anak gua makula-kula nak mari makan rokok selama mananggi si rokok kutiro-tiro wana magasa-gasa sakin nanti dia siapa kadang-kadang makan di mana Cakra di gua letak pertama rumah sakit suka kita pertama mi rumah sakit kisalah reki lagi padada kiko ada nupa naya tu sakin na bisa tilendok melo apa dirawat dah laki padada selama ya kita kusala patang allo patang bongi kitiro-tiro tu kondisinya nata bangi perubahan siapa kadang-kadang mau kanto kiko mi tarujuk mi ala Mangkasa kotongan rumah sakit mau tenanai apa kombai tangganak-ganak batu tang lengkap-lengkap tu alatna tu bisa laung pamadomi-domi soro tesaki makambana ko kirujuk mila ko Mangkasa to di bala ko rumah sakit stroke center rampol ko rumah sakit stroke center baik kurang lebih du kepatangan lolan ko melo-melo itu kondisinya ya ton na melo-melo mo di taswimi di ko bisa mo istirahat jo banua kampung mi sudah tersakinna. Ya tanah masaki omo di palurok kami wahidin. Di kuah komandan pikapi jadi seun tiroi seun tolongi. Yung wahidin dia kita kusala kurang lebih 1 bulan.
Ya, kurang lebih 1 bulan. Khususnya mau belana berusaha mikir itu keluarga laun Dakar ni katuan apa ko pong matua itu berkehendak. Ya tena tanggal pirang berata tangku kilanay mo alo Selasa. Pas duka na manisule la kumangkasa belana ya tutu matua alo Sinen natambay duka pong matua kebetulan na injalo kampung tete talo atau setengah 4 rakan atau lakona di Pijumay nagpasule mo kumay tapasule bang siya mo kate belana ya tindo tainde susi-susi to semakin magasa mo to sakin na. Ya mau pada tahu sulit tenan lo Senin sore kampung nak laku mangkasa tete di sabongi. Apa ko ya mora mau matumba sama gasa-gasan na tu padi isya susah orang poti nang la tontong mo yang tatarima bola na mintu na to kusan na pong matua. Ya tenatan alo Selasa sekitar jam-jam 2 raga jam pira raga madok kodok mo jong landrak jong perdos jam 2 musibat kada-kada itu indok ki kumombo moralata pakuai sikali na demo kareba kumoya tua dimu kakamu dan rumah sakit Bapak Cakra undi mo menyusul sola kematua bingung mau matang nggak kau kutang beres-beres bagi pusara salah nasa susi moto matang na umba mula kupakon ni na tak nidu kapate kakang kupira joren tak ada pate babaki na mama kondisinya susi moto dibantu mirado kursi roda tanah-tanah jauh ke mak telepon jomai kuah kumba marala tapakon ni te siuluki bulan na konana lang ngamo mak bulan pusa ate na sanga basa tumina bulan nasi turun tampu mo te susah kupasan bak tuku hadapi bu tumilan tanga aku kugayatin de kakangku yan na bisa laku selesaikan ini bang amati rumah sakit ku langsung bailang ang kampung ku sipak kada-kada bukan keluarga kibo kata pasusim itu akhirnya budak-budak matemai keluarga para ponjo mangkasa rampus sengkeina naku mula mak pasosyor atau musangar kay ko tak abang itu rapun di mangkasa mula tak abang babang ari lang ang kampung apa tak aku bukan itu alasan na kuku abang ko napanginte na mo tamatua indo ambe na domay na ko ya tuanakku tak paban na may jadi buat ke kulang patumbay akhirnya ya temi keluarga jomang kasa bisa napahami jadi ki posara mo rumah sakit itu kita tame ruang apa namanya ruang apa lagi namanya ruang jenaka rumah duka ki adakan doa di situ ibadah pelepasan jam 10 malam. Nah kede cuma yang nantar pakai ambulans. Jadi Mbak Susi mata tuh sejarah bak tu kronologinya selama di Dakaran kamalikian tido silu ki bak tu anakmi bak tu ampomi selako natambain na puang to menggaragan na. Nah Susi to kupukadai sidik itu lalana matumbai ana di parampo jong pantan dolo namane dibain de tongkonan malinna jong mangkasa aku terutama mga Cakra naku ya di ka tembe na anakku tanaliu-liu pamalikku moiraga na selama dirawat lan rumah sakit aku bilang tampian lenni apa ko si beda ton na din papenan nalan na yate tak ada nama tuma pamuruna. Jadi kupalako lako kamu keluarga Jona Bapak Cakra kami palenduk bido pantan bulan nami tandai kumoya ti Bapak Cakra malapu na di pertama rumah sakit sela ko tak ada na benanna ke do pantan maleundaka kamalegian ia mampule to kukuami lako Mama Cakra ko godahu mataku so nang la di pirong ko ya lalan nang la di patongan itu penammu
Ya mata nalake de jomai ku ambe ku kada mu mataku ku mombala susiram po nalangang kampung te balimmu taraya. Ya tulan natiro keluarga totemo iko solate sang lise anakmu de naupa mu tontong bang malapu lante lino. Di parampojong mi pantan dolo. Nakwa mamana cakra kodai kata kupaliu pamali kudolo sang bongi raka doang bongi raka atamalem pataru ita matongkonan na cakra ya tumbai tu serang na lasya ya lalu sangala tatiro salanasang tu kondisi mama kita dah ya binamani tiberu joinan na ke dibantu pi ko ya tu nenek nanggi muane aku malah siapa ya yari nenek na baine. Jadi yang to menurut kasih patuan keluarga kupapahang ni itu keluarga inde nalu sangala aku ko iya tulah tatiro lante ya moyete mama anak cakra sola anak namisa. Aya tu kami saranta tontong bangsang kutubanne susito nanti manisi bali sola doi selako selama-lamanya. Nanti mota apa sangana na dimbang tu perasaan-perasaan emosi bak tu apa raka egois raka tartiro mia ke depannya. Mudah-mudahan ya to namane randu kesibali sela kota dia talang pelino ya tu hubungan keluarga tanah berubah. Jadi yang itu na keluarga inde jona bapak na cakra bisa na paham itu. Selako ko susi morampona selako te allo totemo. Na si taruna yona kala di pasirin na lako banua peristirahatan terakhirnya. Minta maaf na lako kita mintu masolanasang la bila ko keluarga jona mama na cakra jong may kumota apa ibisa putuskan ni kami keluarga. Wala na tayo sa solanasang ayate kita toraya ki. Tatandai kumoya te may kita ba lalu tondok to napori ki ada to diamberan ki to diindoran ki siya to di parenta ki. Jadi kutole pa mo maaf lako kita salanasang lah bila ko keluarga jong may kumuang ta apa kidi salang putuskan ni kumapiran talalo una na mele te baba na cakra balan na kula sipak kada pakan ito mak parenta la sipak kada pakan ni ambe la sipak kada pakan ito to parenge gimana bisa umpo kadai ya rakaya ko harapan ta salanasang di ko ken na bisa sang abungi bang amo do banua paling lambat bungi raga talo una na meloy apa ko lamisiman piki ba tu lameta ada piki lago to parenge ambe sia toma parenta dolo na si taruna lako kita solanasana terampo unantai tesuluki ba tu anak miraka ba tu ampomi yung may makale kikuaya kimentiro-tiro moirakan na mapadi to nganto kirasakan apa mentiro kanila ko kita solanasang kikua bayatu padi kirasakan bisa terobati sidi balana karampuan tama salanasang umbengkan ni dukungan umbengkan ni pa katana la biraka umpamisa pasambayangan langan alora pong matua umpasambayangan ni tedao siuluki dengan satu harapan mudah-mudahan ya tuh pemendiatan na bisa mo sisola puang to menggaragan na daw surga.
Nadyo may kami keluarga kikuaya tumentu pa inang kalu at tumentu pa tangaranta. Tang laki bela laung pabalay lago kali simisata. Tang laki bela laung pasan ni. Apa susi mo? Walan na kasih sayang, walan na kasih kamaliran. Anta tontong banga umpapayan ni sila ko lo totemo. Yang mau boleh to, yo may kami keluarga Indo ambe na sunu na siamen tu para puan inde te tongkonan nampan lako kita solanasang kikua pas sambayang nomor tu laki pabalaran ni lako kita bentuk masolanasang laki pa tunduk miralangan nolona pematua tu mentu painang kalua ta mentuk pas sambayang ta ano din pa na pematua morala umpabalay lako kale simisa ta tu mentu na to naya ka pole lantai ka ukuran kekuat din ni manito may bato tang pono-pono kipupilin dalo ko kita solanasang late kursa para ka bato sorongan wailasu ra kakiden ni wailasu nambay din miki itu tang nalambi morong ra kan nalaganna yo may kami to maarapo kikwa mentu na to tang laki ang gaira apa ko katang palambiran nakikwa laki samboy bang mo minta maaf kan ni kirin ni tutengka-tengka na ba tutengka-tengka ki tang palambi lante susah ya te sampai pada moto bisa ku parampol ako kita salanasanga nakukadin ni man itu kadang ku tangunan nainan na mororakan na latahe pagari nai bala na mitiro mo tehe bitik pada dinku samari palambi ku to bisa ku pukada jadi kalau minta sirek bang mo to luliangku pasti tiro bang mitampaku jadi ku tole pa ku kuah ini meni tu ku kalendain na tolong ni maafkan kan nih baik pada mentok terus semangat selamat sore. Pulang kok ke sini.